tempat mandi di mananya? Oh, itu betul lah. Nanya ke santri anu geus kebal. Kak, tempat mandi di mana? Nek mandi. Mohon. Tempat mandi mah kan itu tuh. Kan batur lamaran di kaditu. Kaditu. Aku di mana? Aduh, aing kopi. Ngarokok teh jeung kopi naripuh gerang kana sungut. Mana ibak leutiknya? Ceng, weh. Bulan kak. Enon kak. Nyen kopi. Mohon. Angel amat nyen kopi. Angel amat kemana? Maaf kak. Ini dulu. Rokok beak dilah. Ceng. Bulan deh kak. Bulan kak. Beli rokok. Ya. Gerang hari itu. Angel amat ibak letik beli rokok kayaknya. Kak. Angel amat kemana? Maaf kak. Bukan itu. Aduh capek dititahan bae. Burung lah. Aduh, awak carangkeul amat bagor. Mana budak letik? Ceng. Aduh, pulang kak. Enon kak. Pejatan coba nyari awak ya. Aduh. Kudu daekan kemana di kobong mas supaya manfaat ilmu. Ndek cai aing ko mau ada sabun. Mana ya? Aduh, aing sanggeuk ka balai deui lah. Ndek mana kemana? Arek mandi kak. Sabun, aing teh mau sabun. Tadi ya. Kudu mandi kumana emang geus. Aing teh boga sabun di kobong. Sini kan itu kecai. Buat. Taruh rokok beak. Tapi nyita budak letik deui karunya daknya. Ceng. Bulan. Enon kak, nita habi deui. Lain dek nyitah ja kakak kamari ke hampura ya. Sok nyitahan kumaneh bae. Kakak mah ukur ngalatih kumaneh doang supaya kumaneh barokah ilmu kuat mental ya. Gitu ya. Hampura kakak ya. Ente marah ceng ente. Kuari balikin rokok lah ya. Balikin rokok deh ya. Aduh.